Munini wa president aritie o ari mwana wa Kericho gikaro-ini na atongoria a gicigo kiu. Nioire mweke ucio gwethera kura uria urugamite kuhuranira giturwa kia useneta na tigiti wa kiama kia Jubilee. Nilipatia Keter awe waziri wa energy. Nilifanya makosa? Nilifanya makosa? Huyu kijana anaitwa Kiptoiyot Komaskazi. Na kwa sababu nafasi hiyo imepatikana, mimi nataka niombe kwa unyenyekevu mupatie Kiptoiyot Komaskazi. Mamwe mama uduma uthi wa nambere maria thirikari ebangite gukinyaniria kaunti-ini ya Kericho ni guthondeka mathibitari kuria kigena kigaitwo kwambatithia mathibitari ma Sigorwet na Kericho nginya gikiro kia rifaro. Hando-ini ha Inooro TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.